bia ne hia no eno na wasa ban ye ntotoye na ode ekodum wonu sense obeye edin sa kira ye keke abusuafo wei ene afoforo pinu a ene akekese ene ababia wo bia no anopeye ba ne de ababesomo mede ede na ya obo amale bia bogabusuafo enye bre na afensam no yenkomo ankasa emfa emamo ye de mo chance ye de free man pedin dada John Dramani Mahama na tena ye no de atoga se gana ma de se enya we ye e ya manyofo no a ombeba ye ncha beke kansema kese abehye ba kese de akere ye no enya hwe wo mo ho pa we yamra na mampedin da John Dramani Mahama de na pro ba ko pie sunya bonten so na one nananom empedinfo akabie wom e osunyane ne mpotamahia e bobanum komo na oboga na ma de hye kokko se bo sha kese no amfie nkosi hwe sankrofo ni nyina eye wo mo a asomani abre chenchire a epetumi eno mbeba beke kasansem no o mampedin da John Dramani Mahama so be pa additional was issue of politics no say obi pa no hye kwa kese wo de hu say 2 million no be no ya 2 million you a wo hu ni bio it is some marking say na we kan no ye no ready for it just and the baby no aka say ye be say na che say adwe hu e wo say e kwan da ho e betimi aye it is na aba say ye be hye kwa kese ye ba say e betie mu ye wi ani akotena se ni ahwe say na Ghana sika sem ne dro no ni ahwe say ne betimi aye e fie man say ne betimi aye it's a manifesto be no and no my veteran woman no they say and no any idea to say a few na way say na Ghana sika say ma kodro no say na betimi aye na ye dia boa say Ghana entumpo Abzafo we I am penny that John Dramani Mahama yete den kanenweche na national chairman so edemandi si amanyukuru yewra Johnson esedu nkete de kakre so sa dwini ba ko fotirim anu ntu no muguso a wo eba pro ene Ghana ma de hiehiehia etuetu adwene ekeka adwene se ani ahwese yebetimi achichiri bibi ede amoman no nyina siyaso ya tiena Sompa yenye se mo be desire se ma me ya no yeah, it's Yamaha, you call other regions. It is Suya, Mudiabanina, near Kangina, who will say, Assemble to do a bar. Ubertino, not in Uti, not in the Western region, not in the Upper East, not in the Northern region. Venture someone will say, can't afford it one more pen, not at all. Sadia, no, Baby. Near who Suya Ghana former almost say about one. Yes, fine, yeah. Fonti we so national chairman demand this amanyukuni yewra Johnson esedu nketia ene yetene kanana na no si ya and deputy Bono regional chief imam Alhaji Imam eye Baba Sedu eso dia desire to amanyofo nim se yekoye nim no se oh my God ye betimi a o se nsore ene woni a omoda eye nyamesom feku ahodo ano no ye pa allowance kakra de ma wunum no 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 so no o man no nchechiri ye ne nkanko wo mo eye bi pa de aboa my being Uba on my allowance. I was on to way a deputy Bono regional chief Imam Alhaji Imam Baba Sedu and not yet in Ka El Honomono. Yet also now Emrasbe Genia, a woman Rasbe Fima this year, and was sent out about on Persia so ya won no cronwa as I see so for the church of my Gania, ya pump the Hunson Samana say, young Monsieur Hunson, some Reverend John in Tim Fojo, and the other to Ghana Madish and him say, O minor baby, I yakakono, see him, yeah, I didn't see a quack was a binoa, a baby, a baby beer. Edi omano be konechi we amra na yetiti bibi sa send this amanyuko no ene nam no wo mo kekase licensure exams ya aban no ede baye no omo ebe ye ntutu yesese ombe yi de afiri wono mo a omo akwa kutwetwema yi de afiri wono mo ene na opani na kasa de afa ho a wokwa ene se bebi ye keka kono se ahweye ni antutu ene ma ye ne ya adwene se betie ndisi amanyuko no a omampani dada John Dramani mama ne ndisi amanyuko no ede oman ne be kwa kire kra Reverend John Intim Fojo
for Nike Reverend John in team for joining someone what they etu jano ye benye bi ede amamona man penny that John Dramani Mahama and someone or kaye edifa teacher for exams one more ekoko ye yen konkutie sinusi kafa ye nuntema Reverend John in team for jo edis ansem ye tuja kan wasem dada 20 no ewo ye yimu dada licensure exams ye kan wasem 2020 Yaka hon dada, yaka wasem dada 2020. And to assume say, and you say, Osha say colleges of education no, adia omochire nkwadano, enu pempens ebebia, e was a draw. E was say we hu bibi na omutimi eye omo exams no mo pie. Eye den na nkwada on beba training college 4 years. No mature exam. Afibia amateur exam. Afibia amateur exam. A group 4th year no mature final exam. No more pass it. Ya pass it we are just on my teacher for no. No ask what I say almost amateur exam bibium and sana maji almost to be teacher for. Abzia we man penny that John Dramani Mahama and Samuel Wakaye edifa cheche for exams ya Pimpina na ya no mo ye woni chese munsema kwakwa pi yese dudo na kwatira no ma fedi ni ade a na osagene ede afa ho Reverend John Team Fojo Deputy Education Minister eso ekasa ede efa ho no abzia for ye nto aso e nanu ada de ete yese aban ayen hihye ama seseri yese ne mo kasei yesunyane aban ya sabia no wono apejam akwakwa ni teaching hospital a eja omosa yade nyina soso no na omode ya sabia no soso no kire enkwada omo epese omo ba bonti be ya doctor for woni epese be pharmacist woni epese omo ebe ya nurse for no na omo church amanfo ade wo honum na saa dwumadie no a ekoso na watwe wieye no na emrasere geni owo emrasere gefi ma desia ewo eye dwabo so se dwabo so abaton pese ya so ona bo kwabna minta kando okọ emrasere gefi mu a abejeku a adwenjino man Ghana apom dire ho no odi so ntintiman pa committee no so ene wo chese saa mo nto we ya ban ni tu ye no de ohun faso bi e wo so eye din keke no makwa akosesa no akade a ayasabia ni behia ede aye adwuma sayade etu yade ase no ebi ni hono nti ukona se din ebo ayasabia nenem no ukosesa no kwae no sunyane teaching hospital a na office wa ye bibia na enyem wa bia na ode doma adehia ewo eye sunyan ene ne mpotem no na busia emra eye health minister yewra eye kwaku agima menu woya amamre ne amane na ayasabia no womo apejam abe ni teaching hospital no abusafo ne nsemu a wode atudwa kakra enie. Isunyani Teaching Hospital. Accordingly, to express our heartfelt gratitude and appreciation to the President for this landmark gesture. In February 2023, my cabinet, at its 45th meeting, approved the memorandum of the conversion of the Sunyani Regional Hospital into a teaching hospital. Since then, the Honorable Minister for Health and several stakeholders have tirelessly worked to make this a reality. I was on to way a health minister, Yura Kwaku. Ajima menu ne yetene nke wei eyemra na omo epege sunyane abaya sabia ne mu abe ne teaching hospital na odesansem yetudwa ene enemo omo de bekum adwuma omo be yadan omo besisi wo honom na okasade afa ho a ona bokwabna bi ta kando so chese ne nyina na office aban ne to no pade agudantum sa ne omo keke nyina nyade a omo betima yemufu a efise yegina omo yimu a yeti omo yimu a yeti sesei yesi ayemfu ba man hihye ye ne mra omo said Yama Bino, on the Hunisa Bino bit my BB, a dink no Makwa no. As a fire to us so, not your former MPP Aman Yukunum, and MPP Aman Yukunuma, Yademo Econo, now no menda, and ne Enra Quessier, and a Yama me Teresa Abacofo, Yono, a basso, a war a Yekumase, Abonten so. One penida da John Yukum dear Wuku for a yen Hokani, Nayono Basso Memeda, Ne Quessiada.
na abusua betena se na ne ntoto ne amamre ne amane wo no ma aye na eye na ba so eye ewo Kumasi Jubilee Park no na abusua entiti abeto so mpa fam nsem hwefa prom so kire se MPP ekitafo ene yewura Alan Kojo Chiremate ekitafo yenka ne se Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne dom di na chi ne baye MPP dom we begu Baba Yara Sports Stadium Heroes Park ono mo se ja omo babeji na baba ababebo agene so ma chese mpenifo eba no ne ade fans de omo de bia baba ma wuru mu no omo ne Alan Kojo Chiremate ono so na fanfranto ekitafo ndi ko bom emedu bebe na chese we ka we chire we na we so ka we di chire we na fina akwakoye bibi bem for the course so or sports stadium on na no memenda enwumre no biafo yankwe ye ni so ade kaka Observe ntira jesa kwakwe bibi besi na jese wem so majeso mo ye ya ba mi abeba mo ye ya ba mi abeba ye mo ye ya ba mi abeba ntira jese we tudishia we na we so tudishia we ya eye na ne ye kwakwe no wi ase na jese akwakwe MPP ni afafranto awosono ene afafranto no modi abum ewo eye na se ye to aso na momoni tu ase akomasika osofo esika sam no ntutu eso de koto mrasiri jafo na nimu no mrasiri jafo na hyase a omo afi omani kotwa wi so omna ti asantemo pepi se jare bobo no modi afisi madrid maba be ma wiemu a akenkan ate ase ansa na so mbeji atumo makwa akwaji atumo numu ena mrasiri jeni owo mrasiri jefi ma dehia ewo sunafo south abaton pesu aso onobo Eric Opoku ekwakuku kuraba so ma husa ba atwesika bi a wo so de kwakoto torchlight you torchlight no acheche dia makuafo no bisa se sika no omo kofa ne hini Honorable Eric Opoku. The minister is saying that COCOBOD is back on track, while he is projecting a loss of 2.6 billion this year. A loss of 2.6 billion this year. And you say that this company is back on track? Mr. Speaker, I'm surprised that the minister is attributing their crisis to Cocoa Rose. Is attributing the crisis to Buida. Mr. Speaker, I'm going to explain to him the main causes of the problem that we are having with COCOBOD. Yes. The first one is this. Speak on. In 2016, total administrative cost at the headquarters of COCOBOD was 363 million Ghana cedis. Abzanfonti we aye NDC mrasebe jeni owo mrasebe je fiema de hye wo suna for south abaton pesu aso Honorable Eric Opoku ne yete ne nkan ye to aso yeguso ade mu budget ne mu osofo esi kasam no ntoto so wo koye na budget na ko masika working kan no duru ba bi no koka se oh my God na need da kwan safia ye kwa ko wura mu na GDP ebe kwa ko ne nambe 1 trillion cedis no mu ne ade ade a eno no pani bi a wapene wo sikasam ho ne amanyosam Dr. Ayetie Floss a champon and it just say osofo ne kasa na nye sika mu bi anya sika bi e broso a enu nti wo se ohwani mu sa amanfo bi ebesoso no so aba bebobo na baso a 1 trillion is a meaningless metric. It doesn't mean anything, right? And especially when you've got inflation that is still in excess of 30 or so %. 1 trillion cedis, if you convert it into USD, is just about 83 billion. The current economy is worth about 79 or so billion. So if you do the adjustments going forward with all of the growth rates, you are going to get there anyway. So whether or not you're going to get 1 trillion economy or not, it's practically meaningless. Abzafonti Dr. Tie Floss a champo yobi a wabini ye pa usika samni amanyosem ho ana no so e kyeradwene e de afa ko musika osofo a
o sika sam no ntutu so de kotu dwamra sebejafo ni mu no a ye hwe anida kwan sevia ifri na ekonom no na sebejafo no be hyase edidi ho nkomo no a ye to aso na crop research impedimfo no makoye nkasa ho ene ncheche dwumadie dia ma ene nan makuafo mo domo e wo hafo no south west ene hafo no south east abaton peso so asantema say and I'm so my Dr. Emmanuel Dugan kwesi bro ne kan say oye soil scientist or the futu akọ e de makuafo ne gadama de hye nyina so bibia obesore na eniema atwere amponyan krompon e de adom ye yensase ni obe na adwene se wo se no de o se gadama de hye sore e kasa na ye kon editi asade ne pa average 4 crying papa but him fan is 4 metric tons per hectare any harvest but here this technology be by near friend is sour and which is a very good pair of sassy so they be managing it ma tons no young why any of more years ma maybe timiya do 6 metric tons and so the yedina so but and we should more and senka ye oswabia na ye tre ya shim na se ye yield no e could do 6 to 8 metric tons per hectare nanka ye utilize it and sasia e yema emu ye woma ye utilize ni nyina Observe way Dr. Emmanuel Dugan and yeten and Kane, because Bruni can say, or a soil scientist and na O2 yamfo no. Yamfo called Wisconsin International University. Nabusia, Udoma Aya Kwankweja sum Ediama and Mofrani ni Padodoa, one more ecogen titie, a war a yesia ponum, a wo feyasia bontenso, a wo kumase, and I'm so Emma 1 year Kusian law, 1 year Kusian business, one so mokoye, communication, healthness. Senia diade ene empenifa ya kwankwaja som de amawu no mu a Professor Obimreku a we president edesu apona no okumase de afutu wei emankwada wo mo ebeje ntiti osu apona mu nene wo mo age o mo kwan no ye shase 2019 na dana ne DCC na zinya nipa o mbeke school no so o mbekira de na students o mbeba ha nti na enye easy kwa. Now 2019 year started September. About next year na public news bebo. Ntina enema e dey farmer and also we are doing the farmer. After 4 years I will fit here so ya. Your numbers no so cost. You shall say near na. So me be Observe way a penny quancher for that Wisconsin International University ano Professor Obimreku and yeten can which openia and I say abofra ye born abaso say afi 2023 one you move yesuku for kra just a first batch our more eba bontin Wisconsin International University for na attitude no one of your best students so no e de kakra and your futu kakra man in nuanom say futu am de be ma o mun say my best student and yes just in nyansa che obi a anase ni ma de che obi a enyankopon ado no e ado bit me crab as students ni be nso ha o nso ado kra che nti futu kakra me di kan dia ma me say bi student ma ho brase enwura wu go ho ko school no de chere no addition no so suan de on suon no de no me yellow Observe way a Wisconsin International University where your graduation edi kan kra omo ye and it is emperinfo e futu man ye de kase ne kwako wie e wonyina hini abonten so na amanone rural bank e wonyina hini aye omo AGM annual general meeting etoso makomako aduasa enum na kese bank ruafo wonu omu dwetire ehhye bank nim no na omo ane omu hia ya yebunku ntade kire wonu afi no a eje omo de kwa kogu no adwuma omo ye mfa so omu nya ye ka omo boye na nyina omo sese e de ato bank ruafo anim no nam so ama nana nyina nyine eye nana amampene
Boatin Chumo Tosum you know Eddie Futu Ako Ediama management any board wa Omo Eda Amano Rural Bank ya no say ene Omo Fadwin Fofroye NHS say abefo contemponim dia kwanso entutu akwa mu pi Nintimima bank ne ngina ne naso na nya adwuma e ma nyina hini man enya so mfa so me bi nka omo mu ne nyina Omo etre obi at me time bia business bi ope bia ntino say yamia boa na say rural bank ha rural bank rim say e de mpuntu ne ba sabe nkrase no ne nkuna wo nkrunketwo mu ntino empire bo ne say yenya rural bank yo ha osa omo yo proactive fe bo ni be kan no omo dwumaje no kwa animu say de animu box at no pempenso Ainche boxat ye betuas ye behye omo be chase etino say wan ka mo huye na boxat nya ba ha pe ipa be ba ha kronu ha economy no be bai Abzafonti weye nana amampene Boatin Chumo Tosum you know nana nyina hine na yetene kana no achiri na pene kwanchefo da amano no rural bank ya no yewra noble Christian Osebun sususu no de kakra eso so sei hwe so na afia kwa betue bank de rural bank AGM ye Brunya nti ele kansa afia kwa betue dara sese waye atom na ya ye adwuma na akoso na ya bebu ho akonta nso ibu ye no nso ye akonta pa emse ahomeka wumpa se ye de toto mfie be mi ensa atwam mu a na niema mu odene eso afie yetimi akoye ni manya profit ama chese all the other indicators no creating some of your percentages na akokosoro pa Abzafonti weye pene kwanchefo awada amanono rural bank ya no wonyene hene yewra noble ye Christian Osebun so ne yetene nka no ye gira we su na no pai nsema popo ano de besom no ye de mosi ne asori amoma hene ye dubu acha asaso atena se bio e de ade ache bia dwumadi atoa moso akosio so money chinchin fidi ne de mamye no pai ye Rexford so na de enko television so ye semfo penny ene yewra Asante ye boa Benedict Medin e de nana ya boa ma bibia boga no pai ya mamo ache. This is 93.1 FM. 21st Clinic, yes, sciatica expert.